тарихым бабапын жаны хөргедехым бабапын. Ада атты хагас капсити вода. Отон турузукпун устан баран бассейнга сандан дияга. Хорохчун невесталар тирилахтар дейтахмын хөргенач. Ойда полайда ватна. Уститтен туй. Хетто нина вайбеде хөрөвөн хулга. Оны хаты канада. Ну вот как. Мен хатаапын. Нучалар да хөрөр чепчиге корош. Кыз хоготок, да? Она биги мужчиналар да. Холор энесак капкараки. Мне некомфортно девда кыз вообще. Ник девда. Калан оттон эппите корош. Тылгын эскүн тутуна хартара девда. Качыгархан хосата олын. Евтен кадактер даваппен оны өйдан тураммын. Оны олжу кемге хеп Жоннор кина бараллар, тамтаңа сылыналлар, жону көрәмі отта. Ки кәпсетейіне хақылы хаңараттан көбісті хоқта. Всем привет, это подкаст Амар Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым фотографом Махсой Макаровым. Махса хорошо снимает, Макаров. А Макса же мой друг. Я знал, как Махса фоткает. Я подписался на Макса. Макаров. Да-да. Макса, блин, как вообще я могла забыть? Я вообще фанатка его ярая просто. Махса, привет. Привет. Как дела? Че, баба? И большая благодарность Марии Едреевой и фотостудии «Фотодом» за предоставленную локацию. Респект. Махса или Максим, как правильно? Максим по паспорту. Ага. А Махса что это означает? Махса ден ағам таптан аттыр ата дейққа. Қылғасты қолақ қылғасты кеттаққа. Осайынан жевер нар барбында, оға түтті түрәм бұрамын. Оғасаған барда жевер ағарба. Оны жевер хасырда хұннарар ки ағам етанар. Оны хасырда хұндарығар атақтан ачалатан Махса турара дейреті көріш. Типа Максим болды. Мен қадар еді хилас байдық. Хасырды күн халаны яқтан Махса ден істередім. Онтан студенті кәлеқіптен ақтамын бәйбін ВКонтакте Махса ден хүрбейтім просто. Ол уже ағауыттан қайуым ба. Ақтағым де. Кәлем студенті кәлемін оннаттан мигіне менік халғы аттықтарым бағарам олайын. Махса ден болды. А в школе как тебя назвали? Максим ден. Максим, Білем бары Максим ден. Максим, ием, әжейім бары Максим ден. Әжейдерім. Как ты начинал фотографировать? Расскажи подробно. Икетехинча хеттахаллар икердиларгар. Это примерно эти дейки бастыгон хартскан путум. Фотоаппарат Карачан мельницаны. Биги деремнебет виханги онналараңы ден арақсар. Алдыңа да? Алдан кутаната. Кутана ден, оны чүмчүл ден. Тын білген Сосновка ден. Онна осколовут виха барата. Виханги деремна. Оны ол иккердер бәм кутана алар он баллара деремна. Оны үйренем бітен баран жигінен масына тахар еді. Тахар масына бар тоғылары. Оны мен тоқ бәға жертім. Кружок дем оларда. Сенен урхуй кружога, үнкүй кружога да. Творческий период. Оны олары тахар масына оғата короче. Оны ол барата ол біппітін гәнне жевер тиер бар короче. Ием мандык жегар кәләнеһенген ковақтар, там куртуяқтар, бочугурастар, солларын хартска төһәрәр тоққан ада жевді мандык. Тоқтен болар научный үләға надо жевді. Оны вообще без вопросов ба. Кәләнеһем төһәрдәм ден рахны күнки тигәр инсас ата. Күнки тигәр күлүк кадәр төспитигәр, аны маам кадәр белети көрбите. Тен бәтеме тоққа хыстыганна хоски картыскага, сенен искусствоға даже типа қоғаңға егенде күндікті. Оны көрім, белети көрім баран фотоаппаратын түн көріш скола генова жигінен. Жарыт ден бәстәді. Оны түн аргия хеджамын түйерін ағылауытым. Оны түн қартысқа кәретін оны білбедім. Түн оны жигінен бастықы тоқ бар бұда олы контакта. Он то хатчыга заказ ханул букыны. Кетен шоңуыны сыллаққа бастықы хавайбам. Свадьба это, да? Бастығы хавайба үстен шаты өрбізім. Үші вай жондар это. Білген дағаны ханығын хәп ал жона. Қадыра ынырық мәлтақтық тердім көріші. Тәйін бір хағалағым ба хәп. Технически дегені барына хаты еретім хәп. Но біле жоны көтері кәпсетәрім хата баққын. Аны қартысқа олыған оролан юрбатта. Кейіне көтері кәпсетәрі та қартысқа олықты қосайынан сфера оказания услуги дехада.
улаханар олоннюр эти кихине арыяр да. Кихине осайнан карска төһөренинне руйдон киннери руйдоннина көрдөрөнинне киннери эме арыя канады ота. Олайн. Тан свадьба оваде. Потому что биге хайыпата. Тан профессиональный модельлер төрбөфөт. Камера бастыкларын үксүн 9 бренда, 15 брендин. Бастыкатын карска төһөр видео олар жоннорде. Анту юрбиттер да. Верен бага тан кайдагара мин да хемеетим киндерден хемеетлер. Аны шуай кадара таулал. Но билген ана атакны хеп. Тохастык терепин. Та барата тохос бир багайтык терепин. Короче, хатырбинер ордагым дия. Ты тогда не умел был. Үстен чат бердим. Икетен чатны коска бир колор кийер. Качуун бастыгы, качы эстебитим бастыгы. Качылак ки. А вот в этот промежуток после школы и вот между первой свадьбой ты фото как учился? Вот ты же уже техническое знал и... Осанан 5-6 класс тухте хай. Минне билин толкудан кырды хото хабит. Переходный возраст. Кадер Танами тора хыллар, тора настройкалар, да. Аны билин хана такпа көшө тан проказ баң ором бахап делемна. Тан наханы кулахандык болбата гынан бара. Но аны толкуйга киран агам тыгы пыпыла. Тыга тагыс тан бәлин таварстыргарана тан. Тыга бирге хаҗар жоннорун барта кини доктора да. Аны тан кинерге тарана тиемин арал житам де. Ол кемге тан элбага тан болгомта токурулуда. Тыга хаҗарга, осана тыга хаҗардан таптал. Тоспа таптал бәйтәһәп. Анна нахаугу юллан киран калдым. Шөйва эме. Ол же күн кирите. Осанан кусу жибдин. Пару раз. Анна кус көтөр кеме хәп те кухаралык хәп. Кус көтөр кеме хәсәрдә күн такыйта, күн таккан инне хамай красотата били каллан турар кемедә. Кал ася уфта хыгараларганнар. Оннан күн кирите атта. Киһанна башы тохтихай. Тен айылга каратан аны көрөрбө. Тен таптал каратуган наме бар. Элүтэ. А то техническая чайхан хайда үйрөпкөн. Устудияны тахфанаса эме иемет. Ием тохул бута, фотоаппарат бута. 550 была это. Canon, да? Canon 550. Бастыгы зеркальный фотоаппарат. Но тен Каскади хербин осайнан тардыгылакпын аны билер боя. Онтон меха энни курдук белах орбута. То кайда хавита болду мен көрдөһүйдөн болбата айта ду. Тебете ем көрөн каяв. Билген хатан өйдөн пеппин. Но ол фотоаппарат настройкатын билем бо 550 деген осайнан зеркальный фотокамера настройкаларын любокияты бота. Онтон кимден билганда Бориса Вася ден. Бор Вас. Билганда стен. Стен билем. Кине мен бир дойдулагым ди. Кутанаттан дерде. Тон осенан билсебип ба. Хартска кине фотоаппаратта, олагана кетин чөбага фотоаппаратта да. Кине онны шөйдүк төһөлөрдө. Mark 2 этеду. Mark 2, Canon Mark 2 шөйдө. Ата кине тоққа волшебный мишаль или хижита. Да. Анголага. Волшебный мишаль или хижита. Ол кемге онна шөй фотоаппараттагын билем мен олсам мун ол хавайбаны төрбит. Атан меха тоқтебит видеографку дуксагалаутын дебит. Сен бар это дикжиктаны. Ол даже тоқосто менне ол эне бир хавайба студум. Видео да. Видео студум. Он бир хавайба студум. Да. Он хайдах бол букны. Короче, кылгастыга тахаманы товарым хавай балдырытыва. Тоққа. Общежитие алар товары. Мен бастыгы курс пунин. Аны мен көрдөс битав. Урут маны көтө фотокамералар ки видео тустар картскады төһөр деп күдүк атады. Аны видеограф фотографтен нахарак свататлар батта. Урут. Аны устаган да дебита. Аны устан баала башы тугахо. Ол башка те просто. Башка төһөр битем, башка стутум. Онтан хагаланна ди. Ата хайдах монтаж табык. Да, барваска мөлеспит. Монтаж табык. Кета кине каян.
Оннык олоромун аттыбар олорон хаябыта. Көрдөрөн берити бар. Онто гектар ден кинин кайда холбуккуна. Кахан холбуккуна. Гектар китин чахсыла кине дебитла. Омна мисфин китин чаван 6 аллаха да. Уже 16 ди. 15 аллаха деді. Омна мисфин. Шөва эме бир лохан тохтия канада. Опыт да. Кине индустрия тер шөва сыласпай тохтарагалар эме. Ну, основной оператор это, да? Основной оператор Жека Осипов это. Мен второй оператор это. Тон второй оператор ден этим дагана тон. Били хайынга кино оғылар беремеға, анамыд беремеға үксін бейхен, имбірхен, имбір тәңгі білелес бітім кейді. Ты там камеру утопил, да? Ага. Как? Били моторка не артовник. Оно энтузиазм ба. Үші кадр көрді хатан моторка хегер баққа моторкен ер бар олар бұтым. Моторкен ер олар дам дейін, ниттен тө ұсталар оң ба. Башы тоқтан да тұсып, бұл мандық аңар ливінен тұтуған олар. Марк ливінен. Білін де жер Марк ливінен. Онық ұсталар бұдым, әп? Онық ұсталардық машондор, онық хоппар еді. Оны хара ролығар кейрен қалар кене. Мандық қанар ұрулын тұтарын ұмдан бізбіді. Оны моторка бәйті баран ең мандық барарды. Оны қаратық мандық кринната дағаны бұттынан затсайып қаптада мандық барғарды. Короче, андық бардағым де. Мен инер барауын, бұра ливінен тұтаған ұрам. Бар бүттер бар бұда олақ айеті, тұтуғым еті. Бүттер бар бұны, мен таңнары барауын бұны. Камерон тұпынан. Әсі ол видео бар. Эти видеоны ұғаған да оқты. Мандық ұстан әмен әп. Оны уға кейремен, мандық оңачок әсіттір, оны арарауын. Уға кейремен, тұғын запихин арарауын бәймен. Гитар мен қалын. Мандық камераны арарар әппен. Чөй ролик. А то камера? Камера, объектив одемута 16-35 2.8. Атын білген дағынлақ объектив атта де. Алда халғана ұрфафтан албыдым. Ауған бұқасты дейінші. Атын ауған дейінші, ол 2.15 лаққа. Хен яғына қоғыз қатшы. 2.15 лаққа. Еген кеме еріп бітеді? Фотоға, видеоға? Хоқ ба, қарсыға түйерге ұлған YouTube öğretti. Да. Ага. Ася YouTube ВКонтакте деген балалар это ну жевай доктор пабликтар. Билин тема даже паблик. Хаппетепин хатан. А кто-то вдохновлял? Харска төриге да. Мен билин эме эргитен агалавын сибида хатылыгында онна ием бит. Камнин токудачмайны. После мен картскавын кыра бана хем бир этибарда дити химия. Ана о наш өдік төхерер өкінден кені бастан әттіға демеға. Ол ковақтар қолларын, енді күртияқтар қолларын төхер бетпен көрін хем бір. Оғоға үннік қайға бұл да, әттін хем бір тоқпа. Толчок болар олы да. Ән үтеуіне ме ғынық әсі қатылықын баран, хатыр әппенден бәғір хана керер бі. Антон мастер-класстарға жүдің? Әджан, ха? Мастер-класстарға. Франтова жүдім. Или Франтова жүдім. Мен... Қанна ол? Москвада? Питерге болды. Франтова жүдім. Онна кеме жүдім. Манна Годзига жүдім. Виктор Заволскайга жүдім. ЖК иккеде дүстеді жүдім ЖК Оранқайга. Онна кеме жүдім. Иван Троиновскайга жүдім. Онна қайым да хараз етім бәйім да. Биги осынан фотографтар, видеографтар хақа ерингені тахаммыд тен үрдік оғысты яғының. Да. Тәжі етерген бәлем банық бар өті. Модели төхерер қағын бар шепшікі бітті. Қағын бар, даже мұны хақа ергер. Модели төхерерге туран берері, қожатын өңі. Осынан үшөйді қатанар. Бәғар үшөй картинка қатанар бітті. Аннара әме беги площадка тұқылыр. Жүгізгөе, конечно, Аллара төхерен бербәппен. Но уотын түйітен ардыстантан халанар болады да. Мягкай уота, архитектурный сооружениялар, фон да, беги локациялар бұд, беги айдылғанан әрге еқудын әпті. Беги манна, мастер-класска жүптін дөбән. Жана. Анна баранган
Түһәрдәхан һәм бир кинер күрдүк түһәрган дигән вакытында. Картинкада хандык жоллар бултакта. Атын, конечно, тохтагы ул һәм бир кабагыннак еннак бай тахартска видео туга. Аны ки үйрәтә хатагына һәм бир кәңәтер кәңәне һәр бит таханны кара китиге кәләниңнән калбакын ди. Һәм бир тугар ханганар яны ягы олар вот төттүнән буллагана кихидә төттүнән булган. Кихи характергә даганы бар ул. Хакылар картска кайтак булар да. Хандаганы хылар механик бар картска кистән катыламат. А ты сам же еще подтянул многих фотографов, да, в эту сферу, видеографов. Кими? Да. Кими? Боч, А. Айхан, Индия. Айханы тына сен кине бәйтә калбите олды. Ну, ты в свадьбах помогал. Свадьба. Это заказ итерәте. Хлора бетер меха калбит чаңга хайретим. Тан билер шуй видеограф тахында дияқтарына тан Айханы хайретим. Бетер биле осайнан проблема бар бата сезон хагана канныкра даталарга видеограф фотограф тибе план калратта. Олна тан онны кийин даталарга хлорламды. Айханы. А Вова как? Ты потянул ли он сам? Каратык эттакана боло Вованы башкары мен хаябытым боло. Угуй бутум боло. Мен прям хаябытын үйрәп битим, күшкө үйрәп битим дебепим багытта. Бир кихи бәйте кирәре чежела оннан картска уласан холорда. Башы Вова хады бисүпне дөнда. Би мен ЮНЕСКО жарыктанар дим хагана хәп. ЮНЕСКО жарыктанар та Вова калбите хәп. Оны офсайд догор бут неңе миген харазы ол жүкүн көсү жүкүн битер улан төрөв күнөрүңөр бута. Онны мен төрөв күнөрөтөн тах мәне барымда фотоаппаратын жавардам. Фотоаппаратын жавардым карска төһәрән хагалаптым. Оннан эме итейгага киһиду ден кине бәтә тон хаябыты болуп ада. Тон олок менин ырбытым дебеппен хәп. Һәм бир кас ки бәтә кирәре тейгага улын мен онно хаябытым боло. Тон Карар олонявтым был. А как ты думаешь, ты сам созрел для мастер-класса? Хох баба. Атан бары үксүн инниктен хырыяллар де. Бәм хителик пен жаны үнинне. Почему? Хаттара бәм үйренерем элбек бай. Она хаттара тылынан хатан картсканы бахар бапын мен. Оннук булак. Жон хин өйдөктак буда. Бу Колор экспозицияден просто диге така экспозиция да ИСО булаттаны тиволар да хенни курдук ан мастер-класстан өжө кыртык улахан тахам болот да ол тахамга ник хепке бар баппын колор жон өйдан каларын гына жон бәтер хорунан каларын гына атам бар баппын ден этем ты сделаешь когда-нибудь ваттан алак жигинен оңором Тоодетерген этеме сайды дилерди. Жүнү өртенген эме бән өрнән дилер битта. Ал ен бәям туспар энди. Ите конеп мастер-класс. Антон бән билин сайданды. Айдан баба. Мен осколаны битер бер хәп. Бир учитал геометрия учитала маны тиевде. Илья Гаврилович камар верне хәртевде. Камар верне хәртевде. Олгон тохары верне хәртевде. Тонны вернем тохтама дете короче. Оны кетпит тылларын билгенде жажабын тонлыгын. Камар оларын тохы верне жахана. Ол самый сер. Тон шөйвайтине тан калар бутун. Билген аны тон өйдүбүн. Ол хаган өйдөбөдөн болот. А почему тебе нравится фотографировать именно свадьбы? Билбетеме. То качылайга. Боло да. Каддара тох мен инне кирен калламды. Этикалияга кире алламды просто. Олок конна килдеремсте. Жигине мындай да харска кирерим хеп. Ол үз курска ген хажамын үйренә хажамынара осына ылбытыгар хеп агама жарыйм да. Ылбытыр ырхан хаус кемнәрдә. Качыннан тох хаус этим. Мәлтә хаус этим. Та осынан барбытыр ба хеп. Аны өйдә тагым да. Аны качы ырхан хаус эта ол һин евтен кадактер дәвәпен аны өйдән тораммын. Аны ол кемгә хеп
жоннор кине бараллар, тамтаңа сылыналлар, жону көрама вот. Онны багараммын именно Харска катчы төһөрөн алабыт. Онна тан халгы тан Харска таптылым эти муннук миңин алып болуктак токка. Тан муннук тем буларды. Муннукка халаган бутта осайнан каннан бары катчын хох ба. Онтон эти моменттан эти перелом было. Интен уже Харска таптылым исә кәңән бербит. Онтон свадьбаттан ураты тугу төһөрөн. Аэропорт herbi пипаттеккен. Ечой ваза касыды. Бартын төһөрөбүн, ха. Дойдуунин төһөрөбүн. Осанан халгы оннук болар болада. Хаддара аялган ханжарбын хөблүүн ая. Анна үксүн бултуу таккабын дем болот. Мен бултуу тагыстым, тагыстым дейбин, ха. Бу хас такка жибтин бултуу. Оннан хырттагам де, бидде куу бултаба тагам. Онна калды ходил. Чö просто таккаган хаджам ба, ханянаган ба. Күн кирерин көрөгөн хондук, күн таккарын көрөгөн. Ханянаган халлаган. Ты любишь природу? Осайнан айылганы төһөрөр эме чö бай. Токанна ме ки атыр элбек, ки өтеме алак меха ахылбата хандар. Мне туспа дойду была. А вот в запрещенной социальной сети в России ты в Инстаграме ты выкладываешь красивые фотографии вот с природы, как ты там охотишься. Осайнан Төһөрөн дейм. Төһөрөн испиттат таккар эте төһөрөкөн багарар. Айылган төһөрөкөн багарар. Эме холжы күнү кирерин таккарын бултуу жаңгын энергия баккарыны көрөгөнө. Тыга жаңгынар. Аны кайдак таганы турахан калбакын ба. Эбет Харска төһөрөкөн нада. Хим бир кыгына таңгынар аны көрөгөн ба. Сылыянын. А что тебе тогда больше всего нравится снимать? Хавайба ба? Свадьба. Олох. Даже не природу свадьбы. Только иду вот до Вардахмана Хавайба. Юлия Авдюшева в прошлом подкасте сказала, что фотографии показывают, какой ты, твои фотографии. И вот она описала тебя и показывает твой характер, то, что ты такой открытый, и такие же фотографии. Ты согласен с ней? Фотография каждого фотографа, можно увидеть его характер, можно увидеть его, какой он человек. И чем... Ну вот возьмем Макса, например, да. Он же вообще всегда улыбается. Я никогда его грустно вообще никогда в жизни не видела. Сколько раз я его встречала, он вообще мега позитивный человек. И у него фотки такие же. У него просто это вообще яркость 3000. Блин, эмоции всегда просто зашкаливают. Анук было дегенюн. То дерген мен олоқпар манны болдақматты ме кырам баран ханжарки болдақматты. Атын алба хаңата ок мен олоқпар даганы хаңалақпын да. Колор Харска төһөрөр белеме ханнук шотта да. Тан кыржык ба. Хаддактан үчөйбай тек питавит Юля. Ну, реально так фотографии же твои такие же открытые. То камнаты хам баранда. Антан кален Харска төһөнө тавында карадык. Эти были тоқ бағай, хәнеғын алар бағай тоқ декай, қайысқа декада, қартысқа. Динамична қартысқа, жөн өререн, жön эмоциятын тахарар. Осаны молдожоннар, жоннар хәп қартысқа тоң ауыстар, хақалар оғуға хәп. Мен ұчалар хавайларын төрен бұтта, хен хас ауыстар. Түргенлік ақылылар, қолы қартысқан, шо қартысқан орда қакендерге көрдерді қағаразан еқіміндік. Эренен бәһелләр онна. Тан каян бәһелләр бу та алдан кирин баралар уже хепкә, бу башы бихи кибит биттен болар бутта ди. Ол онны күрдүк, аны кихини арьер рхан бай. Хака кихитен хова. Даже бу типа хака херигер улапыт нучалар агас болалар ди. Атан хака бихи хамытер бар да хаддактан кырдык тон хос болар да. Аны кини арьер на рхан хеп Харска төһөргә оттон халкы эссе башымын каты шампанское я турар ин Харсканы арьерге эссел бахане бар. Аллаһ оттон холо үскүн пендерат инди кавай баны төһөрдә ха мин Аллаһ башы бүтән калауна. Аны харазатан бехем быйыл августка үскүн ханны далбадым. Не бевеш да. Август олда. Оттон итак әлбәкте. Кас 5 неделя бар батта. Августка быйыл. Онан үс иккилей хавай болдум. Талак ман чалбаппын, арагынайдан кайятылар. Яба сталын Типа биге каяп биттилер көрүш. Тона хиднер бар бу биттир жоннор ме балар.
Лейнаттан. Бәлереме хәнеләк бажоннар быгылак. Аны ул хәнеләк бажоны 100 көннән улакпын алтын. Антан простыгынын әйне хәйхтын барыпын. Кетехигитин ожидание реальность, да, ну человек ожидание реальность было он бар, бапын ол батаган. Сам вывозишь здоровье. Ага, здоровье? Да. Ага, здоровье, ага. Тебагонен кайбахым бана. А здоровье позволяет. Ага, здоровье позволяет, конечно. Эти Карская тюхерига, осена, те тамадалар, это вин даме. Ага, лахана игеи. Не команда дихала, барата эти экосистема, хасырдаттан хагалан бар бу поевата. Ана биги молодожоннары банкенен залга алыхбытын нинне биги хим бир Ариана галауда. Анын тен толкуйдавдын да бен. Да, колор киннери биги хамната анаглап понны биги да. Биле банкетне зал алыннне да букара коллективка да бу доготторун биги бу команда фотограф, видеограф да икки оператор. Хинен бак булачы паттардыр. Ардыр 5-6 булачы битте. 5-6 булачы ол тоққа айгага үйрәтән барамыт киннери банкетне залга килдерәбитте. Ана тан банкетный залга кирехтерин кинер уже ман кахалдан кәлләр дияхын барам. А для тебя это важно сближаться с клиентами, да? Тан Или нет? дигенен рола нявата мехати. Но кинер халлыктарың нада. Механавар кинер халлыктарың нада. Хорьячын рола халлачылар ходи. Да. Онна мигиттен тан конечно гырбаппын онук булар. Онтон комай баппын да бар баппын даганы тох Джон манны картска тан көрөлөр бу кайда картскан таарарбын да. Онну коңоро дигән ыллар ба. Онна бәйләр онну көңүл бербәтәхтәренә һәп бәйләр күл бәтәхтәренә бербәтәхтәренә. Кигән картскан ол Ну, ба да, кайда. конечно. Оннан тан һәп каталын дияхын барым. Фотограф кытын видеограф кытын. Хәненә шуны хәненә картсканы осенен җиннәк агас картсканы видеоны багарар буллахатна бәгатәме ахылын баһалсты. Тан ти лохан үле бул батахти. Но бия атып пожанар яры ватта. Но ол хатан ари батакпы деп бетчан ол жанар. Атан аны халват чандар барлар. Токпайды. Гырхан хосчунарда. Аны рахнайдан түһәрәтиге. Мин этәвендә быелгы даже хавайбаттан тәвендә харазы. Эме репортаж багар биттәр. Репортаж багар биттәр, но сбору булар баһим бир. Энеме биле хен интимный хост, личный хосте сборы ден, сборы невесты ден. Аны туран кимдә сборы невестыга, кимдә хок буллагына вообще рахым булачы ди. Чувствуешь, да? Да. Типа кыз хоготок, да? Она биги мужчиналар да. Колор энесе капкарки. Карашындык турау, лохан мажыннар кыз кырневесте карашан ба. Аны хады тен хин бир комфортный хок болот да. Ол хин типа хасырда кызка тан кимер бар булына да тетер. Хин бир эти башы карска төрән хин бир хагылып батта. Интан хагалар боларда һәп. Ол хин тан актер кимер бар булына да холах. Хасырда сборга. Эбәт. Ата кини бәтен комфортно чувствуй дурынгына, ахларынгына. Энник жебите һәп, ол онны хасырда ол кыз бәте бар бу һәп. Онна биге бар бу. Те онна визажист, онна тох бар. Короче, баттыгыныр кыз. Эти барта билбәт чоннар өтә косыгар, онна кини бар ата. Онны төһәрәр битәр һәп. Мне некомфортно девда кыз вообще, не девда һәп. Хотя когда как биге көсәр битәр, типа репортаж барабын там. Оно Каска түспәккә хаҗар әтә түйәгән багарбат киһне хәтта бу турора хатыпа. Василын ләп. Турора хатыйбыт хәтәра хатыйбыт арахнайдан турора. Хәдәр бу ватакта никан турарым инде. Маннык эмери инди пахаваны кин һәм. Мин тугым бу ватак әтидир короче. Кыз не дир. Менә бу ватак әти мин. Тан хамыя айты көстөгә дирба. Аны ачан тугораган үнкүлә хая дип, аны би гарска җөрәк бит. Аны кине хагата җан үнкүләрә җиктеп айгата да. 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 Аллаһын тан ник моментеме хәдәр кәфсәти ханада. Ну җигенен кәфсәтигә атын багажаннар. Тан барта бар боло супер директор короче. Үнкүл юк бит дровой боло. Но билген кәлә хана такма тан косыгар бу билбәт җаннар оны кине хагата карыба. Аны кайта теме атып катны юк. Быгы күрдүк кәстәндә. Хагата үнкүләдән. Аллаһын тан инне кайта белемне не хәви.
Хаседе кимнинер бар булонна да просто, Мгм. да? Мгм. Аннык булонна. Ага. Тан халгы репортаж халамыты шөбай. Банкет шөбай ди төхрилибите. Сен хавайбаны банкет кергетерим билаган да. Да банкетке көңүл берелер батта нин карска төхрөгө. Батта. Кымнык локация бар баккан бары жинна холорлар да. Ким да каяга тутун. Кими да аны турор баккан. Бар браникти жыллар. Кыртакан иргиши. Ben atın ayağın ben ruhida da. Ondan hasırdattan hagalan bu kolor fotostudiya da registratsiya nar бар буда. Онна свадебный болотаттан ураты механа бар банкет была. Жоннор тан албак кихинип түһрәм буда онна. Аллахин. Ханга тогара ханга банкетка хатар была корус. Ага, тан ураты точнее хайбалартан ураты. А тебя вот просят с утра, например, снимать репортаж без постановок? Вообще такое просят? Ага, барада. Мгм. Макс так хайбалара. Макс он Даша. Там круто получилось. Нет, я просто видел ваше видео, фото вообще классные. Аны вообще көңүл берип биттират беха. Да. Аны кайгыты диптира. Аты пәләре чөбәдик җылларда. Әмме Аллаһ тагала җиннәхти Аллаһ. Билем мынны кыллаһи болта. Баша уны. Уны кыллалар. Җиннәх бай. Анты тихрам буны. Тихрам просто крат көннәрен бирәгәннәр. Аны турдут востын крат оккан ям бирәгән крат. Типа вот күдән да фонын лартаган. Аны чөбәд. Просто җан кама да җан. Браникти җарки игер исеһиттән әгәт токтаккар. Энергия таккар. Брахан Олин Браникти җанын тихрам чөбәд. А как ты опишешь свой стиль? Это свадебный репортаж называется, да, тогда? Хохонну побатавала. Әлбәх бай постанова варди. Вот это тебя же называют все-таки лучшим репортажником. Наваханны әпик китте. Атана ну булары булды да. Һәм бир Аллаһ честный репортажтен харазатан бихем һәп. Аллаһ честный репортаж бул батагати. Ну, вообще такого нету, наверное. Любой репортаж с постановкой, наверное, нет? Честный репортаж тем бар бутта. Есть, да? Ага. Только Хавай бабель бедем. Ну вот свадьбе я имею в виду. Честный репортаж, наверное, только у детей, да? У бабушек. Они же не подчиняются. Они же, у них же свой мир. Бәләре. Кинере тоқтаманны турниккын индеге канатан. Они сүрәлалар, баралалар. Әбетер маны прием бар. Киһәгә калам баран просто камерагынан тудан туранган үйрәгән. Үйрәгән, кине эппет үйрәр булат. Ол комедия яран. Да. Это твоя фишка же. Это же не честный репортаж. Әбетер маны бары тураллар далгыс кемер, маны кан тураллар да бары. Бары маны кан тураллар, ан хама кеннеләргә баран да. Биле подружки тураллар, друзья тураллар. Тет холобур кратык холобур касем һәп. Доктор друзьялар кеннер барган һәп. Онда короче ол прогулка кантам булар батта. Кимератан үтән халам ба. Ол киһәгә таган короче. Гена инде. Кенера кайһар барлартан короче. Аны баттыгым ба. Аны типа уже картинка же. Да. Типа истах булар да бәйтә. Көксөләреннән туры җаннар бары. Аны бихагыда бәйтән битти. Да? Это же не честный репортаж диген. Тар дерәнне карскалар бар булачылар ата. Честный репортажка әлбәх киһнә да була. Ну а как ты назовешь свой стиль тогда? Нечестный репортаж. Атта каратыга ха. Гыдан баран постановка әлбәх бай димәхә. Да? Бастадан Не туран. знаю, не сказал бы, что так много. Да. Да. Та банки керүксүнөн булачы ди. Репортаж. Да. Не, ну на прогулке там ты снимаешь вот всякие прикольные кадры там. Атаханя хаджалары не. Да. Типа шампанское хәл тураллары. Где-то что-то. Кемера тавахты туралары. Да, вот это вот. Тана эти болон хәп, но биги мәхана такпа биги оңроктак, үлебитен оңроктын надылар. Те, которые классическая хартская бихат бар булуктак. Тана это же история, рукаттан берилибит тохпота. Işte проверенный тохпа. Классика проверенный битте. Кини бар это бар булуга даганы отта. Олehen. Бихат ол хартскалары оңротан барам биги уже бәбит аян кирен бара битте. А ты с классикой всегда был? Или когда ты старался, например, чуть-чуть вот забыть классику и свой нечестный репортаж делать? Было такое время? Аттан уротаннык бади. Били бәм багарагын орахатыгын борут. Аттан билеген тохос.
Билеген әппетіне сен лохан оғыз. Атын өйдүйім бөже қыратық хиттағым дебәмеме өйдіннағым дегенлығын. Клиент бағарар қартыскаларын оруханада бастадан тұрын. Онна әтергеділі еті классиканы бәйәтін оруханада. Қолор кейі молодожонлар классиканы оңырма да дейтақтарынан хим бір оңырықтақын. Тау дейтірген кенілер кәлін өйдіқтірі. Қандық қартыскалар хеналақ болалар. Да? А как ты научился так фотографировать вот в своем стиле? Как ты пришел к этому? Татын искиттен тақырба. Эти юлап битен көрдік. Бән мәнікті жаңын төхәрән ба. Жон мәнікті жаран. Ән мәнікті атаққан әрі бейді жон мәніктейлер ба. Ән мұндық олардаққан анаға қияваттара. Қолар ән әсі олған хавай баған бән... Ой, тамада дейістім. Видушегін ба. Видушегін олығын тоқты қай. Күлләр әжам бұл табараларын. Ати әппетін марын әппетін көрдік ағас оңыр хатыйын жоңын. Ән өрбәт ақана жоң қайдақты өрбәп ба. Ән өрдақана күлі өрі артақа бейді жоңлар өрен керен баралар. Оны мен нар өрі әжам ба. Нар күлі әжам. Қырадық шуткалықпын, жәвелеқпін ем барауын. Аны қайдақтағаны жәвелі әбәкке жауапына. Қалуыр әнегіне ме. Видеографтары әме. Барстыгын видеографтар дер кто шутка улачилар. Да? Нормально, да? Нормально. Что-то шутили, да. То хост. Ягас добрый хост. А ты вот не боишься вот раскрывать себя вот с этими шутками, вот такими клиента обидеть или что-то? Ага, даже был случай. Да? Это даже не один случай. Әлбәғауыз это. Жегенен шутканы өйдәвәт чынлар әме балылар. Оттан мен, әбетер біле, хассардаттан сборға кіргіттары кетар хәджіп боллақантын, олаттар кәлер боллақтарын, мен кіргіттарға уже чугастық ұлыналар ба негенда, ән шуткаған өйдейлер. Онтан ол онық кенттен сборға қайы бардақ бәтте, прогулкалы. Оны онық мағатаралан, қаддар хаңар бұппар, короче, бір бол, ол онны даже подружкалақ, подружка невестыға бар, кыйға бұғылақта. Кәлән өттін әппеті, короче, тылғын өскін тұтына хартыра деуді. Онық тирба. Оны өттін, оказывается, білген, ол онны ханатақ, бұ жоныр бәлем нәмәккәмен арба шуткалы хиджареппін де хана бұды. Ник момент әме бар ба. Неме хайхана да ғылақ. Ник биддері бол батаға. Хаста да бол батаға. Так обижались или нет? Ардыгар манық просто чувствуйду, он жон күлбәп боллаған. Бата? Тогда чуть етовайш, да? Кирбәт боллаған. Успокаиваешься, да? Әме хавастық тұттауын. Онытын күйскөлелейім ба. Как ты раскрываешь историю в фотографиях? О, вообще нырык тоқтете. Хамай қартысқаға ұрақана кепсир бұғылақта. Ну вот как ты это раскрываешь? Қолор видеоға кепсир қайапта. Қасырды таңынылар, қаятылар да. Антон қартысқа тоқтақ ба. Устуқтарда қап бәйті. Бәйті устуқтарда қайдақ кәсивіне кейнені көрін болу да. Кейнаға ұндық наға чүйдік бағарыларды. Қолор қаннары бола тұрар көстер, антан детальтан хағалынар, антан қаратық элита көстер, да, кемер элита, кәлін таңған ұлы хаята да, антан главный герой көстер да, ұстан жених, антан невеста дей күрдік. Антан уже хин тоғыз болар, интерехіне боғыз болар, кейнені көрір күрдік да, бейе кейнені көрір бүтін күрдік. Типа кейнені бастан город Нью-Йорк, Индия күрдік торы, улсалар интестер отта, о күрдік. От фильмов у тебя, да? Аннық болу. Тоғыр аннық тоқыдавата қапінде. Мен аннық кімді өріп бітақ әйт. Аннық болуқ. Бар өріп біте ола. Кемер мастер-клағыр бар әпіте ола да. Әпіте ола. Оны ол кейінаға аннық хаға. Кейінеттен әргел бәқ кадрылауын де. Атын, точнее, кадр бұл батақ. Таптал драмаларға еген кустағылар. Мұндық бірәм стоп там барың қарысқа дәрі. Оны оңыра хатыуын оны. Atan lastoriga ter hawai ba orahati onuk jutur orang kayken toka onuk чувствоны бербет қарсқа. Онық бербет қараш. Тын онық бартан онық хеп. Но ол кинан күрдік болбат таға дедерген. Тын хитар ибаппын до қайдақты жону. Біле, оның тоқуйды жон бонар. Жон мұны сторикалава қара, но киран қалауын болақ.
А ты много, да, фильмов смотришь? Анхава бадаға. М. Это кәлен Аллах хох. А раньше смотрел, прям вдохновлялся. Тан неделя, ки неделя бейден кейнен көрірім болады. Тан көрі хатыйбын, ұтыян қалым. Со всеми ли парами ты находишь коннект? Хоқ ба. Не со всеми? Мгм. А когда не находишь, как работаете? Аллах бітегерділер я хатачым. Вообще, съемка хәп бітегер ахыллар бітті жоннор. Жоннор съемка видеоты алалар. Үшөй картска, үшөй картинка burada. Тын хамай үшөй картскаларын битегерді алалар. Онтан репортаж, конечно, он на кирсвет, но постановка вас точно битег картскалар үшөй болалар. Тын күн кирер даганы, от мягкай болар, хакайригер. Алда чагар, техническая компания мен была. А если пара не фотогеничная, как сфоткать круто? Оны хаты канада. Ну вот как? Мен хата фотогеничная, алак тарихым бар опын, жаны, аргедехым бар опын. Ана аты хагас капсити да. Ага. Это ба. Фотогеничный боларын гына hem qas biddi ki küstah ortaq hotta je. O küstah öğretim bulangın tüherağın ba. O onu kördürağın hep onu kördüğüne körüngün tüherdüğüne bullaqına hep atın canlardan kırhıva devekin ba. Kini bəyetiker kırhıva bolara hep üçüy bu hatta. Bəyeti küstah öğretim kördüğüne astınar bu hatta. Mehana var eti ki свадебный фотограф, видеограф hep бәтін порфолиотерер үлелей хоқтақ болады. Это клиентка бартер үлелей хоқтақ ба. Клиент бәтер клиенті чөйді көрдірдің дағын уже кене ұныры құлақан. Тон үті нөңір көрдік боламы өтті. Беги разница вот ұнық бұғылақ. Сфера оказания услуги оған бір қатшы төленер олайын. Антон, итенник хат скалы только үчіге фотограф атыр, да? Опытынан кәдері олы. Опытный, да? Онна хоқ, чөй фотограф олтақ. Фотограф бар тағатырын. Фотограф бар тағатыр просто маннык момент бар болаш, типа, нахачой бартын нахачой боллағына, ән уже үчөйді оңыр бүккін көрдірдіған де, оны бәніме чувствуйдағын де, оны үчөй қартысқалар бар болулар денге. Очаға молодожендар хәп ху дилер, мы уже расслабились, үчөй болла уже бартын ордуд. Ол кәнеттен ән бәнірін хағын иқтақ. Атын, креативігін еқін әп, бән референстарген көрекін әп, қарсқа өйрекін әп, бән оңырықын бар қарсқаларғын оңырықын әп, қалуыр. Ол ең, атын, дегенен фотогеничный хоқ, жону дағаны, главное, бәтер үшігіні түйерден дағаны уже олақан, атын, хитихиде қайып қавай ба. Антон, үчіге фотограф, онна куған фотограф, тоқ оратылақтар еді. Чөй фотограф табақта ба дейінге аргис пәд. Тоқ, короче. Білбәді, даже фотограф девеқа үшөй кихи деқа да. Бастан бұраны алуыта. Үшөй кихи куған кейттен тоғыратылай дейдіққана. Кихи бол, хоқ не бол, тавай. Үшөй специалист деқа. Үшөй специалист үшөйе куғаны оратыта деп. Подход булара ола. Механа бар подход булара. К делу, к человеку, да? Кихеха. Кихеха, да. Кихини төхереп ба, харцка. Ано кихе главный чё подход буллахана. Тон чё харцкалар мета олалар бала. Онна кинене медиохана да харцка төхер кини. Молдожаннар медиохана да кайда харцканы баралларын олайын. Әдеттен чөйді кәфсәтен кихини билен. Онны чё фотограф механа бар. Клиенты өйдюр фотограф бала. А что для тебя самая сложная фотография? Карцкада. Это Джонар Яр оло. Джонар Яр. Это бартан не когда турар, да? Джонар Яр хеп он хама ярхан катылыр бит. Тугу катылыр. Атын свадьбаны. Холор фотодонго мохнут сбордаты антан. Хасан канната сбор. Фотодонго дейтіндер. Әмешілі деген ба. Это
Hem biren hodognikkum boyskar. Харска төлөки hodogник бо руй дурба. Руй давыт руй gün кистан руй дохума бахмыт. Окудука. Атын кырдык хатар хотя бы локациялар да. Этим он холин. Но эн чөй фотограф бу нинан вопрос капитает. Чөй фотограф боллахана одно харакан мехтах. Ну, правильно. Потому что, например, невеста хочет только тут, и только другая тут. невеста тоже только тут да. хочет. Всем нравится твой стиль, ну, многим нравится, и он особенный. Но кто-нибудь похожий на тебя фотографирует, как ты считаешь? Юлия Франтова. Я из якутских. Баролу, да? Вот мне интересно самому. Мен олақ кәтән көрбәппенде. Инстаграмға дағына мәні олар бапына. Әттін бар білелер бұттын, постар бапын, қая бапын да. Тын білбәтім, олақ кәтән көрбетім хоғылы хен. Тын жігінен бары хатылы. Әттін бары да бол батар үксін хатылары болу да, нек хоғыз стилі. Мен бір кемге хәп жекі оран қайнек төхерен олар да. Атын кине хатыр, мен точно билем хатырын репортажтырын там. Осынан жоно хамнатарын, хин улахан бай опыттах ки вот та. Эне ал кол күтүк билер болохтах кине. Аны просто кине бәтә егер томны хартскан рухун барын ден тохта болу вот та. Көрүләгә болу. Атын аспыт та темата болуга просто. Мен манна калам мен хайр боларгында. Ал этитен кахыла то хос бехеле хос хартскаларга да. Ана келин хеп билген аттахнаса гасасы кататам. Маннык клиентна бабу буттар. Наник үйрөктөрүн бабаттар да. Просто хостук. Маннык фотограф агайга. Жокске фотограф, видеограф агайга. Тын билин сезон хагана кан бар тибе паттади. Холор молодожондар Жакуран хайвараллар, Пермяков Максима вараллар да. Но кине уже хыл аңаранина забитой болалар. Но та болдун ча Максима гара баре дилер ба. Аны короче, ине дилер оны меха дилер. Мен кепсетиге оны тахарат юм ба. Типа хайда харскалар варат. Натан мен типа билелер бу мен төһөрөр бүн уже. Но онтон ората ся хайда харсканы варат дине айтам ба. Аны тан просто хостук классика хеп ардер мен чуть-чуть төрдөн чакая хас качуга хавут чонорин калдар. Хеп ол эветер иккис брактары гарин жонор калдар. Хеп оннук жонор көрөчө улахан үйрүтүйтө көтүйтө мен сүйрүйтө хоктечилер хеп. Ал вообще без проблем дийм ба. Онтон ки бастадан тура аны хатыктак. Нат фотограф. Онтон бидде бәтин бочурун көрдөрүм барыктак болот да. Эндик төһөрө хататактарына бу картскай кетер бар жонор хеп кырдык оннук оңора хататактарына хатылар дияны. Нужно просто хенелак болуханада кырдык да. Чүйдүк здоровьян көрүнөн, чүйдүк утуян. Мир вайбага холор түйнүга кимере көрдүк. Күлейден баран келбеха. Эрдеттен онтон хенелак чүйдүк утуян хаан баран келек. Тук касты күнүнө сежигинен беремнен эрчүй. А чё она ЖК, да? Ага, ЖК-тыр. ЖК. Это мен точно ЖК-тырын билебин. Он тараттан хайх бабапын, сымялай хомаропын. У тебя больше всех из якутских фотографов, не считая Жеки, ну, он в Казахстане там на Майведе флажков. Как так получилось? Блин, Майвед туганан тахпана хакинг тохтеме эйге платформа. Ну так попробуй, чтобы люди не поймут это. Кылгас вастык Майвед туганан көрсеп. Майвед онор күчөй тогата. Вдохновительской тан киейтин унрар площадка дехада. Хирете хеп. Бuna кие тан би уратыут ден жигинен хакалы хавайба ден тан жесткий светтан ураты тохпа. Традиция культура да. Онан кирек бардым хеп бастан. Башадан кире, аны кайдара көдөрбүкки, аны кайдара дөрбүкки. Но билам бута алгыс кайдык вотка болар. Башы ыныр кухан окка болар. Тан били банкет халыны не болар де. Ол аны хай хатамын жигинен кирек бардым, токуйдабыдым хеп. Но аны кайбатам. Харазу. Мен даже о харскалар хоттурдум короче. Аны хатам баран лайк камай баттарын көрөм хоттартабыдым. Онтан тох вот хатта кара хенелак хос ардах мене бола да. Албак картсканан хемер ардах мене не побута бола.
элбэх регалии хомуй, да. Это флажок. У тебя даже там 2 флажка лучших за год фотографий. Ага. 2 фотографии. ну, Какие это бар. фотографии были? О, это. Да. Антон, типа, бир тох болықтақ точно. Біле, женеге барғалар төбе, онна телефонна түйеніз қарсы болықтақ. Это баз, это честный репортаж, это говоря. Телефоны түйенер, онна. Это момент же хороший очень. У тебя много флажков там с честного репортажа, да, получается? Репортаж үксін хомер тоқтақ. Онда тоқ барата. Серия еген флажоқтақ бағылады де. Серияға баратын жөйдік түйерекінады де. Тебе қолауыр хасерда сбор, жениха, сбор невесты, регистрация, прогулка, тор, там, тоқ керектағы, бросание букета, бросание подвязки, первый танец. Эти барата бар болған биді флажок тұрырылар де. Онтан оландық бартын хемен минуттан қаятам де, серияң ордағым де. Круто. Алексей Павлов тебя назвал в своем списке лучших свадебных фотографов. Тебе льстит его признание? Я подписался на Макса. Макаров? Да. Репортаж, да? Ну, такой, да. В гости. Грубый. Лстить тентуй. Не, химер. Кенту Тандаун. Тан. Чүй. Гордишься ли девушкой? Атын билбедем, чүй ба, Убайдар. Убайдар жигинен Аллахан үләне тактара де. Биһиги келер битигер. Вата. Платформаны тугу оңран бер тактара де вата. Биһиги үләлер битигер. Биһи бу барта әтәмен да. Бу эти Убайдар, ЖК Уранка, Алексей Павлов, да. Кинер биһиги үләбитер Аллахан тын. Солари биченнер бавата. ЖК ваше жонун бастыга ялга тарбы кийвата. Ондан мен эме тохара үле лахман жаханы мен нахлор жона хага соостук көрдөрөн жон бэдин кыстуат кана хлор хаха бандык тан тон ки бол батактен көрдөр хаты бу мен батта тан хавайба мен күлү үрү ва хапта ки хагастык туттукта кайыкта кылыхин оны көрдөр хата атагам де онор я хата атагам де атта оны жон хим мен карс кылыбын көрөннөр каятлар не атта де хин хага соосган карсмын карска түйө кайбеттен ханаки дага де атта ол хин биги видеографтар фотографтар бу хавайба кетер үлели жоннор биги бары теңөлели мен хана барандык мен кимера крутой хартска жеканыр крутой в сериен тахардагана ше типа испер кухаган бобат үйревенер антон короче бу биги тахаммут осе тахаммут үрдәтеден мен кайтын опса үлебит яны бир улахан саллах бары антон хартска свадебная видеография, свадебная фотография тахамын үрдәтәвит бары. Антон жон көрөн хим бир бихиттен кайыр боватта. Маны хаңаттан хаңаны багарар. Антон классическая хавай, это классическая денеме тыл басываты болла. Болар хавай баларын курдук бола оңора харта хутна бир хиттен тонра папа. Малыхин хин карачан тон үлем бар быхлах диян вклад ден да. Мен дем битем миннен. Миннер мен дехпен. А чьи фотографии из якутских фотографов тебе нравятся? Топ фотографов назови свой. Жека Уранхай, Бастатан Туран. Свадебный. Свадебный даже. Жека Уранхай. Авдюшева. Он Макс по пермяк. Тан ханга ми ханганы килдер бик кейде. Мен хаддара наха типа хөблүрүтнөн кора хадабапын мен осай хайды буттуна немек эта хадыбын хап. Жека Уранхай Аллах тохпа. Улахан үләнең ор бик кейва. Эме свадебный хартска олыхин. Ат хартскар бол бата ол осан индустрияга де. Осан сырдатыга хартскатын свадьба хардатыгыр батта. Олыхин. Мен хартскар аттен көрбөппүн. Просто үчүгей хаңа туара хаңа калбет үчүгей улахан үләнең ор битчен жоннор дене дехим бар. Аны авдюша колор тохпатты де. Үксин русскоязычный жанрлар кине хаха харин жокускай нучаларын кине техерер быхаката да. Билганда нучалары техерер тугун. Тугу. Ишейин. Открытый. Хараз эдевин да хастык. Нучалары техерер чепчиги короче. Значит, у них кубаркай хаус терилахтар хеп. Кубаркай жантын розоватый именно кылыңы чөбай терилахтар хеп. Кожалахтар.
хорохчон невесталар тирилахтар дейтак мына херген ачылы. Ол хен кожалара тохос хырдык хос ол хен антон картска скинтонтон хурдан тутулукта ол хен ки хырдык хос картс тирилах боллагана ме картска хем бир пакетная обработка ба. Пакетная обработка ол хен ол кини кожатар локально обработкалы бар бахымба. Хем бир общая картина оңоргар кожаттан тутулуктак ба өң кайдак болара. Ол хен хырдык хос чуну төһәрәр хырдык хос картскалар оңорор типа элбак контрасты тарды кахаб да. Хака кихитер контраст таттак караңаран калар де. Но би профессионаллар ба. Би бартан тактакты. Сабак жонно өвгенелер да ТВ де тахына. Кожа это же ТВ. Ну кожа же это ТВ. Это ты мне как-то рассказывал. Ага, ну ТВ, они же өйдүлләргә, киндер ханаларга ТВ дигән монны истенәгә янан турар ТВ, да? Бу мостага хатар ТВ, аны нигәр. Ну бу батак бу ТВ это кожа. Тохпа. Мин билбәппинән дем ул батак бу. Киндер билбәттәреннән бу ди. Но һәм бир хәким бу, аннан каланган хәргәт тахана кинәй дәвәттә уллаган һәм бир аны дигә тахын короче. Ол кожа дигән тын баһаран биран, тын баһар. Бу да полай дәвәтне. Ну та, моннык дебе дә. Хага хәргәр тан дойдуар да. Ки кәфсәтине хакылы хаңардан кыбысты вакта. Да, хакылы хаңаран кәфсәтәргән хакылырган тан кыбысты вакта. Киремин дарава дитем. Дарава. Мен хойбай баныс не дебе. Ойбан банстен мен РК верем директор. Ну мен ухана сечиде хакылы хаңар бат. А есть ли фотографы вот свадебные, которые халтурят, просто бомбят деньги, типа такого сейчас? Мен билere geber hoch. Нету таких. Мен билere geber hoch hep. Но тан кетен көрөр менен августка, сентябрга фотографтар, видеографтар кахтах байтык туталтын хеҗалларда. Тан заказ кылмактарын hep, талыктарын hep да. Анын болан hep де. Тан каратык бар аны hep. Болар бу. Элбах заказка hem bir такие лаяр бу ата де. Олайын. Тан онну кара дияхмын hep. Но прям качелер бүтере ден жоннору билбеппин мен. С кем из видеографов тебе удобно работать? Комфортно? О, а ти чего вопрос? Барларын катар. Барларын катар, да? Как Жека? Ага. Как Жека тоже так. Постыгын Жека полностью көрбетагам. Атын аричаллаңа көрөм. Тоқтай, атын башы мен кайгатыбын. Холор заказ келер бутта. Анехи тамам бутта да заказ. Бу бутан кимнен мен варьируйду хатыбын. Энди бу нар бу кийине кетер лекпин багарабын жана короче. Кетерген бягара мен жоңгар свайпа хажар хиге. О холор бахавле нин кетер лебитим хасна мен дидим. Мен жиктибай отакта. Ами ханнык же тоқтар. Кемер ал жыктак отта. Бәтеме кихи күрдүк эме хен хаусы жактак. Жаңа жанын көтөр кепсе жактак да. А с новичками удобно? Ага, чё, вообще нормально. Просто открытых замечаний веран ведь. А помогаешь им? Ага, видеограф. Мен не только новичкам, и да, вам же помогаю, да? И нам помогаешь. Ага. Не то всем помогаю. Там стараюсь. Тоже интересно, видео интересно бай. А с кем тебе некомфортно? Нет таких? Машинный тон хох. Ну, тон. Еще один бір адекватный жоннор была. Бид бандык эгга мен эник диханат. Тон хартска фотография. Бар баллар болады мен көсөйдө. Бывали ли недовольные клиенты? Бар ухода. Вообще. А из-за чего? Бамба. Тохтан. Аттан марана билим де типа тохтен биле хартскага маннык тугу багаралар. Динамиканы багаралар да. Они-то думают, то, что типа динамично будет. Типа бәләре камнавакка халалар, хим бир камтата хататакка оннан. Та үксин онны комолто болу да киннерге. Они хотели от тебя репортаж, да, получается? Прямо репортажно хотели, ну типа бәләре камнамачын төһөрбәкем, барахни тавачыннан төһөрбәкем бар. Это же от них зависит. Да, киннерден тутукта. Но хагалахындарым хана ме балдыра боланды. Та баллар бу, точно баллар. Не биләбе тахтыктыр. Бир параны тәвендә. Аттарын хатан әппен хәп. Бүтән билбәппен өйдәпен дады. Но киннәргә крашан хаус пакетата бие онна алдыңга булту барар һәҗан иксы һәҗан. Бултак бай күнәтә хәп. Кадәр җиктибай бултак хәтә хәп. Онна кысмак маянта хәп. Ул караңга хаус итә. Мен күрдүк.
Аха, тут әниттен даже қараңа болды. Ән жигінен наға қара болып атаққана. Да. Аха, әниттен қара хақылар балдары. Ана комплимент енді алды. Ол аны біле дигенен локально баланстық тақым ба, типа отдельно хереин хырдатаган, онна кыхи корочарыча караңа таганда. Не всю общую фотографию типа караңардар хырдата. Аны ол ухун бага үйле болот та. Мен онун урукта хатым божигина. Просто тыга бир игара режеп ба. Аны мен берем баран Карачан хаус регистрация прогулка онун урукун байын бирекун барым ба. Аны ол онтон Джон биги ожиданиятын башы энриктерди өтүн кайдак мындык мен хырдык болухмун типа кине караңа болон хавиден комой бит олахандык. Атан бар болахатна тан хурио хотун хап кохаган хаппа. Ден критикалны лахтахым болот. Мен бир аны истенген өрүнөм. А как ты воспринимаешь критику? Чүй бе бахада? Да, нормально. Тол. Эн тохта патахтана не хайда. А самая большая претензия какая была? Ну, такое запомнилось. О, билбетиме. Не было-то. Конну кулаган хоо. Блин, толкуйдан ларан пепин ба. Мен кырды киргүүндө. Тан хетто ни навай беде хөрөөн хулга. Ата каддар айдан халапын. Аны этатач барта. ЗАГС прогулка. Да, ЗАГС прогулка ме регистрация ме кире бола. Атын кра регистрация лагылды отур бола. Но биле былырын аган көрүп менен хеп. Былырын хетто 14 токосту барды. Папка. Мындык. Ничего себе. Типа готовый ден. Атын хотя барта хай бол тагабиттен. Агаяк ким бир тухим бары боло тора атын съемкада. Но в основном вайба. Явно тогон бираны свайба. Холын атын өйдөн калбаппын. Бирстигин. Но көрөн өйдөн калыбым бар. Антон конфликтабытын да ким? Улганны конфликт асфатам. Просто ки өйдөбө жоннор эми балдар да. Алак өйдөмөт ата оголор эми балдар ди. Тан бенеме подход булохуннады. Тан ещё специалист. Ты ко всем находишь подход. Ага. Атын старайся. Ага. Еще ардерттан хылайдакпына нервине да. Ачыгын хижер булак бакарат кырынлыкмын. Ардер адачлар агат. Фотографты ултанын кепсилер. Каждый подкаст. Ас рола не бастатан трон физиологические же потребности у человека спать и кушать. Антон потом уже там искусство, культурные потребности. Олген химбират бастатан трон кия ихтахпа. Это чойдык агырут яркий чойдык лирба. Ну тем более биге күн аңарттан калбаппет, күн бүтенерданы калбаппет, бихасырда таңалан киннерге тарахажабыт. Онтан туспоттан ханнара баран агыр биремелахпет, хыннанар биремелахпет деп оллаттан, конечно, больше вопрос өскө ход. Так, астугунан бастатан туран. Ахада жан фотографтары, видеографтары бастатан туран, тойтыргы бихасырда таңалан барбыт. А какие сроки материалов у тебя обработки? Это больной вопрос, да, у всех. Ну вот, у многих. Мен койтатабын, разы тәмбейбін, ағастық әтәбін. Тан үтөйті хугар койтатабын дей қайып, да? Жетерген қатысқа әметтен кейі қағатанлар, кейі исторгуттан әме хүрдән тұтылық тағылы. Вдохновение, да? Бірі вайбаны бітті оларын әме ол бітереген әпәндік. Хөбілән олық астына олық краскалын әп баратын әп. Онтан болақ табылып болағана бәйған онлық оңоттора хатыгыр ханбай. Ну қарсықа дағаны шөйдік табылды баталы хен қойтатауын. Алла хараз етәуін. Нутан прям хылаңарды болбатақ по эхи күрдік. Не, ну мы же это на фильм так можем и в сезон. Ага. Тан сезон бот. Сезон, конечно, сезон. Это по. А так, икки еген дегенен иден батта хап меха. Та 5 недель договорга кепсетинен. Ondan ardıgar erdi vereceğim. Ardı ona tünüksün nahan ulğanlı hayavattara. İki inen de verdik bana нормальные дечилер вахчандар. А сколько ты времени тратишь на отбор? Или отбор тебе легко дается? Хамы отбор беременелер не? Отбор, да? Атын типа олық интерехіне хере олағана. Отут бандық бейшілге тұрармын, бір локация тұрармын, отут Тереп бehen qartskan töherem boqalar. Onu kösüyündə. Otut behen yen qartskan töherem boda. Bir lakac. Ondan biri atalam. Ты не ветерик кине да. Ну, вот это самое сложное, да?
Оны типа оны халлардын онтан эсе ханытын талаган бартын хөвлүйлөргөн көрөш. Онтан төрдө халлардын төттөн иккене халларган ин типа. Эти элбок бай беремен алып быгылак. Онтан чөй интерене серия оңорор боллаккана. Атак интерене хох отан серия бар боллагана. Онтан бартын ол отуттан хим бир onun картыскана урокалын коррекциялыйм ба. Өңүнүн оран тун бера. А за сколько времени ты тогда тратишь примерно? На отбор? Да. Бетема касты күн ба. Биддаларына ме бартын талам беспекин бады. Үчөй серия болар боллагана үчөйдү кайханада. Лороханада. Атым баша осанан үчөй болгом тоурулданады. А вот ты сказал то, что сейчас ты берешь 2 свадьбы в неделю, да? А раньше ты сколько брал в месяц? Например, в прошлом году. В месяц. А былырын уже оны хаябытыма. Былырын эме келил бытымде. Да? Ага. Хаябатагам алыйын. А до этого поскольку брал? Много, да, брал? Там хүрбекке лаха, хүрбевир лаха төттүйлер, августка төттүйлер. В неделю, да? Төттүйлер балларда 2 неделе. 2 неделе төттүү барды. Тан бәвар эти ейини, эти қарсқа осанын таптал дейтім демарын. Эти ейини өліріме қанады. Тан бақты төхереңін. Выгорай дегенде. Тан ночалы әттәққа маяғында, тан выгорайышта. Тан умайы дем болбады олуда. Тан бүтін қалар қаддары. Бәм бүтін қалан. Күнді пустой болағалан. Бартын берем бәм болағалан. И как ты справлялся вот с этим? Тыға таққан. Ты атақсыз. Ну, сезон хагаларден. Сезон, после сезона свадебного сезона начинается сезон охоты. Все уже там, барат Аллах. Аллах. Уга вле кадрдар балар отон жонор стадилдар. Ты снимал мою свадьбу. Спасибо тебе большое. Классные фотографии, крутые фотографии. Но вот тебе сложно было работать, когда там было много фотографов, видеографов? Ага. Что-то говорят, давай так. Не сложно? Потому что да. Он курду костереда, да? В один момент было на прогулке, как будто слишком много, все много говорят. Типа каннарахатылар, да? Тух болбадақ па. Мен оны бәуін бастадан тұран оны чувствуйдуын да, любой хавай ба, оны ғыжамын. Химбиринен бері оқтақын ба, фотографкын ба. Химбиринен бері оқтақын, химбири әні тылғын істеқтақтар да. Қайыргін. Мен хана тақпа, даже меген ордук істелдер күрдік әті. Тетерген өттен өйділер ба, бәлер мен фотографтар, видеографтар кен істеқана да, қайықана да. Но бір моментің әп тоқ бол бұда. Онтын қайтақ бұл браханик төхерелер да жанлар. Бұл онны қайтақ мұны күлейдектерін бабаттары еді хана келбіті бәйбар. Отын тұрузықпын ұстан баран бассейнға сандан бәйбар. Қаразы баралақ қайы теспеттер атты. Атын мұнық бән білер жаным бұл әп, олығын онны қағасты ұстанайықпын әп әті бар. Біле сбор бассейнға ол бұтатты. Олығын типа жоны ария хатан, қайы хатам. Біле мен жегінен бағыт әстәмді. Типа бәм таварыстырым, мен таварыстырым, мен таварыстырым болда. Мы қолқо қостық ағасты күджектіра, кімді күбісті оға. Оның химбир тоң байды кежуттар олығын бәм қаят ағамды. Тоғыл инициативаны. Вот с Майком на прогулке, когда в этом на песчаном карьере, там удобно было? Тоқ это? Майк, когда лох ту-ту-ту-ту, и там все тоже кричат, вот это давай снимем, вот это. Там нормально, да? Ага, маннык тоқ это. Это типа, мен білем бо, то, что я не могу контролировать, да? Он күспенен кире хататақ мына кибәпін ба. Оны қағаты хататақ ба. Лучше хәнемен бара бапын, оны барым бән дейін ба. Оны стамын студым денна. Так мен студам бұтта. Айханду кімді студы бұтта. Кім студы? Просто мен туран қалам. Тан хембереме жүгей тоғын хататағым де. Химбир миғын көрөлдерін істелерін гына қаятағым. Химбир внимание тәрден прием күрдік болар бода. Так мақтал учи байха таскала. Пожалуйста, все обращайся. В этом есть... Как это? Флешка? Нет, кружочек на запрещенной социальной сети у меня. Эти фотографии. Кто хочет, посмотрите. Свадьба, которую ты отснял и считаешь ее своей лучшей работой. Мен оны кәді елік.
Вообще, Мгм. на данный момент. Да. Анан Нет, а из тех, которых вот снял. Маннык каттер смешанный вачуста. Хап курхос. Аны төран хап ыныр курта. Шакалаган обровок колокан. Ыныр күчөй хап. Но харал бахты караргын хинду хаддахто онугайын малтанер. Надоедает, наверное. Ага, это, болу да. дагында. Мгм. Он караган каттер паттеден уже келалан. Көрдө даже инстаграмга тахарман көрдө болан. Онтон үчөйгө тиеликпин быхлак. Нар кихи ачык болуктак болотта. Бир каннара талахыктак ол хенантын. Беберник олох бу үчөйөн ордум чыпчалга тийдим ден этехпин да бар баппын. А вот клиентам показать какую-то, ну, которую чаще всего показываешь. Ой, даже не показывает. Не показываешь, да? Смотрите сами, да? Көрүн дибин. Урут оттон оннук болар та. Мен относительно отдых албиппин да. Бухана тахпана. Тон 13 сыллах, 14 сыллах. Даже 15 сыллах күчкә түһәрен халатам дилах. Ол хагына мен тон хорох фотографтар типа блокнот, альбом алган көрдөрөлөр тади. Тон оннук хатан тугум хогата олын типа бирера көрдөрөр хавай балахат. Ол оннук көрдөрөр хатырыт. Деп телефонга папка тус папка айтыр. Ол бир свадьба, блин. Хайдай, кадахна. Нет, вообще. Барта средний план, маннык портрет и холстар. Типа серия курдук олох мөлтөх. Типа отдельно детали хох платья, кольца, я ветер кимертура гымыта хох, короче. А ты любишь снимать вот платье, кольца? Танга ол батах, но бар был бахтах это Ну, должно быть, да? Из свадебных деталей вообще серия на кефсирге хэп. Вообще оса свадебная хатскага хэп. Хэп бахта вообще едем, да. Осайнан свадебная хатскана кепсирге свадебная хатска үчүгэй боларыгар интерехнен болары албак детали төйри ханады диханат. То келин бу быйыл оннуктен ханага кийдим. Өтетерген деталь хэп энергел бак кепсир хатска. Нежели типа бу портрет, это общий план. Средний план дем, да. А сделал ли ты ту фотографию единственную, ради которых ты снимал эти свадьбы? Опа. Такой фотографии нету, да? Ана тебя пенна. Да. Типа... А есть фотография та, которая вообще тебе... Да. Прям... Барха. Только свадьба был в этом. Ханна? Солга төхөр битим кейне. Табактылар кейне. Антон дирин бай характак. Портрет. Маннык даже не маннык, да, альбомный, а маннык. Тух вертикальный вот так горизонтальный. Просто кихи маннык табактылар орунна көрбүт хартска табар. Тухта гара хартска, короче. Духалах. Дирин тоже в душу зашла, да? Эркихи табактылар обоз. Антон багар тох болон болотун тыйголор кийва. Маннык бәйәме мен онна ханаутун болотун. Нар тыйголор кийва. Тыйголор тох толкуйда айта олла таскат ярады хогоду, то канна бит таккараду, кергеннага тоголагоду хогоду. Төхөр гәхсәре айта олла. Нар хыдларын кытар хәҗәр. Просто төхөр дам яна олма мен оннук толкуйду хитер түгәнгә ол чөйвайт көрөн бирдә. Круто. Ты сейчас, наверное, заметил, искусственный интеллект уже появился в фотошопе, там, да? В этом. Как не в пример, как у вас называлось-то? Lightroom, да? Ага, в Lightroom. И вот как ты думаешь, через 10 лет что будет? Он вообще будет внедряться дальше, да? Или... Да, очень быстро. Прям крутой тох вообще. Это коттамакым ба. Hem bir тынар харска духалах болуктак ба. Искусственный интеллекттен атыгар бар вот искусственный. Тон естественный бу харска. Ата духалах болуктак. Антон кесихтахым ба, көрдөрөхтахын. Тон искусственный интеллекттен бар болганы тон бар болдун. Но тон бихи төһәрәр тын кихи тынар төһәрәр харскатын он бапата. То мен итагая уйнанна. А как ты находишь музыку? У тебя такой крутой плейлист прям для свадеб вообще подходит. О, у тебя круче, чем у меня плейлист. Как ты это находишь? Итачем где? Да, вот. Ну, даешь послушать, я вообще офигеваю, как такие находишь. Да, болгомта не ныркурулу у тебя. Бастадан тарантан кратка предыстория. Басанан бу хана такма на то
музыкальный ылга терәвит кейин. Да? Ага. Это ием химбиреме айдарылах былах, агам вообще идеальный слухтах, тохки баянист, да? Реклама, мен ортак, это нар баян тахежевер бар. Нар баян, это эджием синтезатор конюр, это. Телевизорга тора хөвләвит ырытын истер, ягам оннан тааран ерде. Тан тора, тан разы, мен оны таарбаппан колор. Ол ағам анық тахарар. Ана музыкаттан тоқ күрдік, кенеге ағар күрдік бұғлақ. Шоу айты кеттім да. Кенеге ағар күрдік. Маннық музыка еттақ бұна ұройдан көрәвіне егер тоқ. Қайттақ бұл музыка егер ұрой бар. Hem bir қартынқан ұрауын. Типа жонлар көз сүйәлерін тапталға ду өйтер. Эветер тугун оро кахавин бу тока. Тен жонга кайдак бу ырыны көрдүрө кахавин да. Ава клип устук мына бөтти. Снимешь клип? Это билбедем он кадиели ген. Анна кайгайт, анна ти хана калла. Атага албакпай жанр истевин хеп. Тох меломан дем булар да. Болор ола мен кен улахан этехман бабапын но албакпай үксүн рок истевин да. Үксүн тохин истәренере Пиазолла Либертанга. Он рекордой тон аккордеоннан прям тохин чуй времена года и чуй бахаты да. Тон классика короче. Чуй тон на рок исте. Но типа Джон Баргар хеп бир киндер предпочтенияларын колбаты. Тон осы эмоционалдарын рок истелар бахымба. Де хакалы, нучалы анна омукту. Ата холор хакаме подход була тивун бота. В свадебной видеография улели жоннор бир на бассейн хостах ырылар холбаты. Ты генератор идей для видео. Вот помогаешь составлять сценарии для love story, все такое. Там на рекламах, да, принимаешь участие. Это Рутта. Краток. Откуда это у тебя? Билбедим, музыкаттан. Да. Ата девлингер питен кырды. Музыканы иштен баран такка кырдык. Это он барде, уже бар это венде. Колор кандай кере идея бәбиттен такват просто өйдөн каалаган ба. Ол өйдөн калбыты хакалыга көрөк кайып ба. Да? Типа кандай кере рекламаны битер тохара. Love story там. Эти тох разгон денер. Ана гарды хайнараган бягар шутка курдук. Антан химбир таллан хайыр бада. А какие самые классные идеи, вот, которые ты придумал, как думаешь? Реклама, свадьба, love story, не знаю, для видео. Для видео, да? Да, вот, который ты составил, придумал. Уран хайдар! Это видео, которое ты в начале своей карьеры, да. Вообще, бастыкурская тахна. Ну, тох видео это. Айхан имар дивляндын, да? Айхан инглюжер. Фатан ийине албыт тохпа хеп. Сенен улахан ба энергетикалар жон хөбләбит. Билин гордахан, конечно, мөлтахос. Вообще устуда да мөлтах, да. Просто улхана үчөй байта бәбердан хлас бай тохтар халдар бит олхин. Прям менин шедевр бул батак, но мен бәметтен көрдөхмө бу менигеме эти картска өттүгөр хайдар бар улахан туу ролония вот видео. Олхин не тихпен. Тем билети тихпен. А ты еще вот круто же танцуешь, да? Ну, прям на свадьбах даже танцуешь. Откуда научился? Это семьяга бар ба, да? Тоже, да? Мен туда хамытер бар ола музыканы осайнан иңеренер. Это музыка кирита тохпа, да? Музыка хамнатар ба кейне. Антон, вот когда ты на свадьбе танцуешь же, да, там с гостями, там и снимаешь по пути, тебе важно, да, танцевать? Да, обязательно. И тогда ты раскрываешь гостя, да? Ну, это же прием. Прям станглы юренки дахам. Бу ты же тоже хамнан кирам арам харазата. Ну, если музыка ты тут дахана баска ген. Станглы ки дахан. Джонерами типа копатар объективно, они наоборот хагас полар. Хараза принимает тебя, он на юренки арам. Па. И
даже такой же прием есть, когда вспышка на тардан беган, да, смазанный. Он густанный день баты дамба, он смазанный харска, коньерфон. А ты ловишь волну с гостем, да, одну? Ага, это товарстары, которые, ылжыттары, которые хаяты. Это каджанчан, которые следующий ваде. Прямо офсетл нарыктык было каджанчан, которые. Ты занимаешься кроссфитом, плаванием. Вообще, каким спортом ты занимался? Спортом. Ты же любишь спорт. Ага, спортом, наверное, только акробатикой. Ага. Как спорт. Ага. Сколько занимался? Скола вернәҗен халаудым. Онтан 2 син курс, 3 курс кадылы була. Ну трамбал битем хәп күрәктәге гарам бан чырыпча. Онна ол трамба гәнтен нет тем була жүз станга вакым. Догый хок булакта. Ол кәнтен просто физкультуранан жарктан халаудым. Кроссфит, карбахын, барата сүйрүү, ол эне даже оскола хаҗан эмес спортнан жартам дип. Национальный многоборье. Атын тема. Северный многоборье дем было. Нарда, бур, северный тройной прыжок, тыеву. А сейчас кроссфитом занимаешься? Сейчас нет. Времени не хватает, да? Во время сезона Верховности вообще чем-то заниматься, да? А в бассейн ходишь? Да. В бассейн ходишь. А как ты вот идешь в 6 утра, просыпаешься в 6 утра, да? Идешь на бассейн, поплавал, и потом весь день снимаешь свадьбу. Свадьбу менен жооп мына. В прошлом году ну это булырын фанаттыр этим. Булырын фанаттыр этим атакын. Оны солай этиндик я. Не вагны берер бассейн. Да. А так я солай бакын дол. Таган атын бягтан тутулук так булактым. Бу хылайдым дир болла халайрым бола. Но мен прям уга хетелит ягын. Это ого алдан эрдер ала тагам дөрүсүддөр. Дөрүсүддөр лап потом алын. Уга шөйвайсы ханах. Атын шөй халас, атын дем курдук. Вообще хит суяхана, атаңа суяхана барта өрүскө болар. Ого онюра барта өрүскө болар. Уга хаджабны хавлю. Мы уже много говорили про твое увлечение охотой, да? Ты всегда, ты же не всегда с собой берешь камеру вот с собой, да? Да, вообще даже редко, да. Да, редко. А почему не ведешь такой блог там свой с охоты? Ну, по-любому много бы смотрело людей. Всем же нравится охота. И вообще расскажи, что для тебя охота? Таптал бы. Бартер таптал, да. Бул тена шөйвай тан кие бастадан туран ылжыт тиякменен бааран хеп айылгага биге ылжыттар бутут кандык бар тыга тидинен ылжыккан хеп онна соответствующий хеджехтахын растык оттан ыспыт боллахын хомьян улхан тыга оннатан кие каннара ылжытты тидагана аралжер бутта ол курдук энемен нарал жетиян хаңаны карабай ана бултур ден тохос холор бул өлөрөр ден онна бул ден ататын хеп мен булту барам өлөрмөчүм меха онна бултан келдим дибин просто үшөй батын жон арасты кылынар хеп бул ден тугун но мен хыннана тан процесин болар кемин чувствуйду такал. Айылганы көрө хайып, не обязательно өлөрөр да. Не обязательно да бывать. Это, конечно, бям дойдуар төтүтүтүн хин бултак дойдуа. Онну бен төһөдө барын игер тын айык ите искереме токтак бултакын көрүшө не өйдөктакын элбег өлөрөр ден. Тын бултур, агалбег бултур ден бар бултак хеп. Бул ден хенелар хер, бултен растанар хер. Бултен мен дойдум ба. Атан хырдатем так. А почему ты вот фотоблог не ведешь или видеоблог? Еще вот да? Барар боллахатна устухун хаппа. А так өйбер бара. Келин элбек бай блогер бар бол бутте. Но от киннеттен орда кайда устухка хей холор идея. Ане хабарда. Ты же идейный у нас. Билетен кайда жон боростой байты колор олдон көдрөхүн барын боло да. Боростой байты бутулдары холор улахан приспособление то блесна то балыктылары холор жон кыхыны тору растаран кайда качыналарын көдрөхүн барын холор энергелбек ток бар. Нема
Оныр гэлбақ нема бар бұл турга ол оны бартын хатта тайқай олы да. Оны мен бұл хана тақпа хүрдақ шөйдік сығыналары мен бір дойдылақтырын бәлерін дойдыларғар. Тын хорақ кемге қан үректер түйелер хеп алдан хен үректер хауыз дойды бұл таас үректер барас. Оны хорақ үректері тоқтадалар бұйыл манна ол табап біттен. Типа бұл үрекқа бұл танылы бат, бұнқа тардылы бат, елім түйерелі бат, бобуллар. Тоға жетерген оттан балығын әлбәті хатылар ба. Олы хен сохранение бәлері рациональным айтық сығыналар. Онан улахан мақтал бір дойдылақтар бар нек өйдеуілі сығыналарығар. Бәмеме жігінен өйрақпына эколог мұд. Эколог кылды. Адан жігінен экологтен идигері бар өйд. Елі қаған итер бар өйд, онтан бір дөжі өйрақ қабы. Тәне о артаға инник кыныма мандық кыныма ден. Инник гынар кухаған ден уже әдеттен білен түйен тиян бұл өйрені. Тогда расскажи немного вот о себе, ты где учился, вот эколог, да? Свои увлечения и о личной жизни, о себе. Туға сүйіні де. Аға состық, да? Разнообразный хостық. Оттан увлечение вообще ныргел біхте. Бағар бұтым, тарый бұтым, көр бұтым бартын тірейіне күддік. Қолор масына қасай отта. Әмен ныргічей, бәйті медитация. Масына қасайар. Масының шөй болғана, қымнағыстық әйінлер бұтыға қаннары тыға өттіғана әген. Бәйті, бачкардың аны масына қасайар бұтын ұрты өлі. Инструмент ин ул нахбытны шөйвай, короче. Ханга туар инструмент ин ул нахбытны шөйвай. Чувств. Энне ден хала, эси шөйвай тугу ыңырар. Оңырар. Масына остыр. Да масына остыр болбадақ болда. Лучше дәвін ту хөвләбәппін. Тугу. Түміктәлербін, жәжәнлербін хөвләбәппін. Утын сират хавалар. Отон ноқпын хәп улақ отон. Түміктә генети баст. Хайын хағаланы етін хағаны үйнер сирастарын қомербін машинырды қаваға көрген. Атта әжидерім ұрд ием олық фанат хәп. Тыға жарын наға өлір. Оны кене біле әжидерім әрді өріне бар алықтар де. Доны кенер жоп, кемді хоқ ба же, мені жорым. Оға оға, ондан қарар дақпытынан үшірақ парастаран беспепін бағалар. Әжігені наға әлбәқті жөбәтан, онтан ағылан өбіләбін бағалар. Оны өбіләбін хәп, оны таңыз біле қайырбын. Пододеяльник кейін хыттық қатын, там хыттығы қалыры. Башы тоғыр өбіләбін. Тоғыр өбіләбін қайы хатамын олық білбәппін дағаны тоғы өбіләбін. Даже оны вопрос бір бертім де өбіләбін. Физика чутала не деуді, меха, ұрқаға. Өбіләбін жарыққын тапта деуді. Анын açağı биддәттін сити еған қолыр физиканы өбіләбін дедім. Оны тапта дедім. А вот ты в ВК учился, получается, последние классы, да? С 8 класса? Ох, екіденші тоғы суhui дәрім барындар. Оны сон бірісі кел дөрін. Кел, да? Антон эколог, СУФУ кебітін, да? И там благополучно закончил. И стал фотографом. Надзоргөл лейдж бүтінде. Да? Видно деле. Прям очень... Мені ол бадақ короче. Кумағы өлетел бәқпайды. Мен тибайылға жем деген атам. Оны қарсқаға төхерербен болып бұттарар ба. Натын, суббота рейді бар болған, онны бараған қарсқа төхері бол бадақ дедіқтар. Эй, харазы болып қаяватым. Даже неделе де өлелі әватам бола. Ағаяқта жүді. А в будущем кем ты хочешь стать? Білбәді ме? Үшігай ғалағата болықын бары. Ғалағата болықын бары. Үшігай иоғата болықын бары. Аттан тоннық болуын бағары. Болықпын болбата болуын бағары. Оннық болуын бағары. Оннаттан білбәп. Мұнық именно қайсқалақ үліға дейін атағанда. Да, скорее всего так. Да и вообще планы на будущее какие у тебя сейчас? Отын өтен идеям тенде бар видео стоғым. Ты қайырбын да. Білген төбем нәхәл бағынан тоғылы хажар. Че тұтта хажабы қайырбын. Уже түрді сылбын жайын тұта түгінде. Ол ең
кыһамнялаах киирсэн бие канада холах келин тубу кирер гына хаңа жыл кеннеген кирер хотя бы же вот тохин олоро Удачи, там. Ага. И напоследок, что передашь вот своим заказчикам, которые тебя выберут? Мигин таламан тала жибинда тан талар булдак хептак кийне талахатан же хептак бәгәтер хаптүһәр бәгәт стилгитер бәгәт ирдәбилләр гитер хептүһәр фотографта талахатан хеп ол меха мигин талам бараннар холор камнан макажыр булдактарына тан hem bir результат min эһиде багарар min да багарар результат тем bir такы ho. А тем, которые выбрали тебя, то есть, что пожелаешь? Өчөйдү кутуйон өчөйдү кахан хагалан билген хавайбан нина пырышчигин хок боларын гына ха үлөйөн ачатыякка дете аттан анна бары билелер бары уже кепсети бар булдага деп атта тоохте өчөйдү ахан инден этебине инден өчөйдү пырышчик Сразу это обробок калавапын нентен. Короче, Летуш, да? Это прямо летуш лето барбат. Тан хөбләпен дагынытын онна. Репортаж честный болохта хохай. Тогон, короче. Это были крупные аэропланы, көстер тухтары ретушту. Ну, әлбәт карска булбадак ба. Мен кыра рахтан средне планга көстүет жоны кайгаппын. А так мактал мигин таларгыты нехин чөйдү кутуйун онны бартавар болу. Чөйдү кутуйун чөйдү кахан бартавар болу. Мақтал мақсақ кәлбікке. Йо, не мактал ба. Чөккай показ болды. Хагиле лехот хаглен адут та. Хаглен адут. Бастыгы хаглен харылах подкаст болду да. Ани хада. Анан чөй. Анан дорой болон, ылжыман, главное здоровье. Оннан бартын хидеяк битта. Оннық.